babu onsu wa akhiran alhadi ashara wa akhiran dambugal sappo e go bangal e sakkitorangal yewtayngal en fi hajju kamulakhasul fiqh no yewtay fi ahkamil aqiqah awa fi nyaawoje dammingil ka inde bobo na denna bo dey denna bo na hala mi musibbe julbe terte yettugol hala yimbe no yewtay fi dammi hirsetengil ka inde bobo al aqiqa ko yete inde bobo min haqqil waladi ko fembugol ko haqqe bobo on ala walidi ko fawi e jongo makko ben wa yakoni dum addabiha ko ngil dammil hirsetengil Allah tengil yudbaha hirsetengil anhu fi makko tagarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala battogol ka Allah weltano fi ba Allah no okki on tigi biddo fayangil sunnatun ko sunna sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laado no sunni ningil fagada aqqa gomdi o hirsani o fembiri anil hasan wal husain كما رواه أبو داود وغيره وفعل ذلك هو ينكد صحابته صحابة مكة الكرامة الدبين فكانوا بلاتي يذبحون بهير سينو عن أولاد في بمأبين وفعله التابعون تابعين بين كده هو وذهب بعد أهل العلم إنه يهي جومرا بغند بين إلى وجوبها وندتورنا وقت قلدون لما رواه الحسن سبق في اللي كون حسن أن سمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما كل غلام كلا بايكم مرتهن kukun tigindira kum bi agigati sabu inde bobo makko qala ahmad ma'ana dum murtahinun an shafa'a kukun tungira kum fi tefangol li walidayhi yuma makkum e ben makkum en tant que dabbe be sodano damil be hirsani kun kakum femba wa qala ibn al-qayyim innaha no dum do sababun ko sababu fi hasini sajayahu ender ko laba e ko windale makko den wa akhlaqi e ngikuji makko din in aqanhu sitay dun hirsanama mo inna no gilda mil sababu ko sababu fi husni sajayahu mujjugol alhali makko mujjugol programme ji makko din wa akhlaqi e ngikuji makko din kanko bobon in aqanhu singil hirsanama mo o fembama wa sayyi ko selli ko anna ngil sunnatul muakkada ko sunna tentenalo وذبها هرس غونغل افضل بري موجود من الصدقه دي صدقه بثمنها تشغوم بمعنى هرس غونغل دو بري موجود من الصدقه دي اتغول صدقه بثمنها تشغوم غيل او يدن شكرا لله ko jarnugo Allah ala tajaddud ni'matihi e dow nema makko heso alal walidain e dow jibimbe ben dido bi wiladatil mawlud sabu jibingol odo bobo wa fiha ino mudun kadi tagarruban ila Allah ta'ala battagol ka Allah wa tasaddaqa e ittugol sadaka kadi yanyana al fuqara e wasudo be ben wa fida'un e sottorgol lil mawludi wonande bobo jibina don fi o wonu tefano yo yuma makko e ben makko la harajango wa miqdar ma yadbahu embere ko yonata kon ko hirsate kon ani dakari fi gorko shatani ko dammi didi ciakaji didi hirsante gorko dammi didi mo ko tari batani battondirde sinnan ka dubi hestayna de gore wa shabahan nandu dikadi wa nil unsa debbo shatan wahidatan dammil gotil li hadis ummi karzi al kabiya qalat umaki sami'tu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul umaka anil ghulam fi paykun shatan ko dammi didi mutakafi'atan yunundiraydi wa anil jariyat fi yun shatun dammi rawa ahmad wa tirmidhi wa sahahu min hadis aisha imma hadis aisha radhiyallahu anha wal hikmatu naforenden fil farq kasendirgol ka difference yarhamukallah bainal on acca yake ko pay ko ngan suka on ari jodi takko ando e mo rewto bindi takko ando o ili ko mi wani dum yarhamukallah onon kadi wi anane lammo yarhamukallah wi anane lammo dum wi den li hadis رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة إمر حديث أن عائشة ولكم تنافرني في الفرق سند ديرغول بين الذكر والأنثى كون غوركون دebbo في مقدار الحقيقة في إبرة كفم بتكون أودا دامي دي أنها كباينو كانجل دامينغي على أنها نو كانكو سناجون على النصف كهيمو يدو فكر من أحكام ذكر نياور غوركو debbo ko feccere gorko kala piiji din ko sendete yede ko gorko ko jetto fecce didi debbo jetta feccere ma gorko jetta gebal debbo jetta feccere gebal wa ni'mata nema on kadi alal walidi e do
jibimbe ben be dhikri jibimbe ben be dhikri biddo gorko atamma ko nema mo ben don hebi on buri timmude wasuru ko welo welo ben don buri timmude wa farha ko weltare ben don dem bihi e on don akmala buri timmude di jibimbe debbo on iden andi goy fakana lati ashkuru jarno gongo Allah yoro do aktar no hani burde dudude wa waqtu dabhul aqiqa waqtu hirsugol fi o do inde bobo yan bakhino hani an yakuna dalato fil yawmi sabi nyalande jeedi dabere den min wiladati e jibinegol makko walaw dabaha so hirsi dam mingil qabla al yawmi sabi ko adi nyalande jeedi dabere den aw ba'dahu ma baaw nyalande jeedi dabere den wo jaza warayno dagi nasalan so hirsi nyande balde jeego ma balde jeetati kadi warayno dagi wal afdal ko buri mojjude kon an yusamma fi hadha al yawm ko ndew innete non e ngal nyallal don fa fi sunan narika sunanu no gasa abi daud no gasa tirmidhi wa ghairi ay ko inadum wo yudbahu anhu gil dammil hirsati fi makko yawma sabi nyalande jedda bere nden way samma o inne wa man sammahu kala inna dum fi yawmi wiladati nyande o jibina fala ba sakade ella ala bal sikoni huwa ko dum do inda ba'dil ulama'i bal sikoni huwa dum inda ba'dil ulama'i nokku e yoga jomirabe gande ben arja ko dum buri jeccude min al yawmi sabi di nyalande jeedi dabere nden tode wa sannu hino sunnina tahsinul ism labingol inna den li qawli sallallahu alaihi wasallam ma kunna lado innakum no ono tad'una on nodditiroyte bi asma'ikum inde mon den wa asma'a aba'ikum e inde babirabe modon me fahsinu asma'akum moddine inde mon den modja dare inde labade rawahu abu daud wa kana lati sallallahu alaihi wasallam nelado Allah on yuhibbul isma himo yidi inde al hasana wa yahrum al hasana labande wa yuharrimu hibe harmini ta'abidihi mackin dingol li ghairi Allah ko ina Allah wigol abduhu ne kari harana abdullah kan yusamma wa ne goddo wiyete abdul kaaba maccu don ka kaaba wa abdul nabi wa abdul masih wa abdul ali wa abdul hasan wa abdu dum do ne la don harmini dum few na wigol no anyago ko no harmi qala al imam don kadi darto den don hellame enen kadi ka pular on tigi yusubu inde annaba ben e inde sahaba ben o innitira ko dum don buri labede si tay non den inde hawrundiri e inde wano jaaja makko ma koto makko ma ben makko ma bappa makko o wi ko kari o innitira reno laba kono taw ko fibi ko inde jeydo inde den on ka annababe maka sahababe yo tawhi mo fibi ko en tongo innitiri ande kadi non o laafa e o musiddo makko do wuri ko fibugol innitiri ben ton furay ko dum don buri labede innitirgol ka inde men pular dum kadi ella lama dama inde den no moƴƴi masalan wa wigol goddo malado wuri barki wi'ugol goddo sifa de do inde Allah reni Allah walli dadi noddirgol goddo de inde do andi dum do ka pular men labungal hare ko wadugol inde annababe sahababe buri moƴƴude kono si de do kadi wadama hara ella ala kono amma darugol wano yango en anya en dum do anti andi sa initiri biddo ma on dum do sa wi biddo ma on yango awi asinci mo ko yango to do ha o maya ma wi mo anya andi ko anya ka o yaltiti wo ko bu inemo donc ndara inde labade de hocca hawka no wadi sifati do fu mudum innitirtede ko hunde nde andanda hore ma haram ino harmi goki en demu en bono en de inde fop mun no wodi ma innugol goddo teli innitiramo ledde teli inna goddo baylo fi tuwigol on tigi wurdaka ko hunde andanda hore ma dari an afembi inde biddo ma on inde kanunde inde labande kanunde a kanini bi inde biddo ma on sansata ko le kala finudo tawi ko ni makko be noddiri mo no selli kaw sansata dum o inna min ko ibrahima mi wiete ma ko muhammad wiete no selli fes nde o sansata dum don fiu dalal imamu ibnu hazmi rahimahullahu o do wi ittafaqu be fottani ala tarim e harmingol kullu ismin kala inde mu'abbadan mackin inande li ghairi llahi wa ko ina allah ka abdi umaru wa abdul kaaba wa ma shaba dalika ko nandita tay dum hashan kawe non tode nanon tenteni nde inete abdul muttalibi lianna sabu dum no ikhbar ko khabar
كبني عبد الدار وان عبد الدار وعبد الشمس وليس من باب إنشاء التسمية دون دو جياك إدامبغال سينشغل إند دم بذلك إدون وتكره نعنى التسمية إنغل بالأسماء إند غير المناسبة لألدا نفور كالآسي ونغي إند جيجي وكليب كليب وهنزلة ومرة وحزنة عندي مرة كهار حزن كسنو wiigol goddo de do inde fop no waywa ko wiide nanen kaplar me wiigol goddo yango anya hocca goki bono teli baylo la bak wagadu kara nabi kum di annabi sallallahu alaihi wasallam anyi mubasharat al ismi soccidirgol inde den alqabiha e ko kan min al ashkhas immorde yimbe kanube yimbe bombe wono wiinugol goddo ono fir'auna masalan wal amakin ay nokkeli kanudi وقال صلى الله عليه وسلم ماك إن حب أسمائكم أندي كبري موجود إن دين فب إلى الله كالله عبد الله عبد الرحمن مودي ميتي الله ميولتني كبنغان كتايكم بسوباني كلام كو عبد الله كالا بيلا sabun nelada Allah sallallahu alaihi wasallam maki ko buri mojude inde den fu ko Abdullah tay non mi Abdullah kala ko Abdullah mi wete do weli la moja mi weltike muradu mol nandu sabuna wona baba maki dum wona baba e ma wondo jentade maki dum ko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam nelado maki inde den fu ko nde inde do buri mojude hawriti ko den inde marda modi hay dum no weltini moja hikko don wa Abdurrahman hikko don Abdul Aziz Abdul Malik Abdurrahim Abdu on harako Abdu inde makin dinanaade Allah de rawahu Muslim wa ghayri fa yanbaghi nuhani al ihtimam himmirgol bi ikhtiyari al ismi subagol inde al hasana labadi lil mawludi wonane bobo onana yobbe no ne sayful islam sayfuddin sharafuddin nuruddin shamsuddin inde labade tunni de ko inde burde labede ni ko buri de do ko Abdullahi on e Abdurrahman on inde makin dinanaade Allah parce que ndare firo majjo ma wona sonnajo innamo ummul khair ni ni'matullahi ni rahmatullahi ni inde labade fami watajitani bo e wodditagol asmaul muharrama inde harmude wal makruhata e anyaade li anna dalika sabudum fop min haqqil waladi ko jeya dum e droitji bobo on ala walidi e do be makko e yuma makko wayjusi sonnajo on si tay woni biro makko mara inde labande hara o jodaki o sattinani modi makko min kadi ko benene an innitire en tondo mandum ko ndu kani wo ko ndu mettata kono don yen andu na tondu non tondu dum ko ndu kani a mettay kono don na tondu ba ida wa innitirde wobbe go acca dum si tay woni jaaja ma fi an e odo o nene goto makko antum e odo sutondiri tay inde makko den labaka a innitirtamo few ko wana non bemma si inde de labaka a innitirta few est ce que on fami innitira inde labade wayjisu hino yana fil agiga ka inde bobo majisu ngil dammir ngil anduda yana fil adiya kalaya in sifino kedum min haythu sinni ka dubi wa sifati ka sifa fa yukhtar nusuba as-salimata hisugol magil min al-aibi wa kala aibi wal amrad enawnaje wal kamilatu itimgol min khulqatiha khalqatiha e tagu magil al munasaba hawrondirdo fi sinna ka dubi magil wa samaniha e ka fayugol magil wa istahabu no yida kadi an yukal an yaakulunde ittudo inde bobo on nde o nyamata mina e magil wa yadi onel daweta sadaka ita sadaka aslasan wada dum peccetat kal adiya wana layya on kono enen ngaye goddo no wada inde bobo feccere den nabane futu feccere de tinden kadi musidangal sorta fop ley koyde makko taw hunde kanko hebaaki ka nyama ka suru non ko ella na enen tigi widen ta goddo unu ciobal huda horimu seeda no hani nyamede ka galle makko don en fami ka wa takhaliful agiga hino lutondiri ka inde bobo al adhiya e kalayya fi kauniha latagol mun la yujzi u yonata fiha e mudun shirkun kafudugol fi damin kajiya dum don no lutondiri fala tujzi u yonata fiha e inde bobo budunatun ngeloba wala bagaratun wana nagge illa kamilatun sonati mudum bi mana mido jibinana odano en jeddo sellata ka so de nagge ma dammil hirsen dum don ewno den inde bobo mon be fu no selli kamil innira nagge kono ko mintun no selli kamil innira ngeloba kono ko mintun wana woni dammil ko mintun ko don lutondiri e kalayya lenna sabudun fidyatun an nafs ko sottir dum wonki fala to ko balut tashrik
jabetake kafugol ngol walam yaridu jolali fi ay mudun tashrikun kafugol tode haythu lam yaf'alahu an-nabiy nokkatata annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam wadali dum wala ahadun wa nahay goto min ashabi sahaba mabbe ben wa yanbaghi nuhani al-inayata toppitagol bi amri al-mawludi yamirgol baba bobom bima yuslihu konko mojjanimo wa yunshihu ko keldanimo alal akhlaq wa yunshihu neugol mo mawninamo al mawludu bobo jibinado toppitagol e makko mojja yamiramo kala ko mojjintamo keldinamo mawninamo alal akhlaq e gekkoji al fadilati mojji wa yakunu dun wona sababu fi salahi kellugol makko fa yuhtaju ino hatto jina at-tifli fayataju tifli bobum kunno hatto jini ila al inaya faade toppitede bi amri khuluqihi sabu fiyake gikku makko ngun fa innahu kanko yansha o mawnay ala ma awadahu al murabba dow konko wona aynede e mudum on wona do neede qala shairi no do sede yimo hino wi no yimi wa yansha nashi'ul fityan minna ala ma kana uduhu abuhu wo hino mawnowo e payko e men koy e sukaabe men ben embere ko laati kom ben makko hino ƴewto e makko fayasabu alayhi sattinna e paykunkun fi kibrihi ka mawnugol makkun talafiyun bimana kala golle halkare e yebare sattinanamo e ɗum dhalika e ɗum ɗon walihada ko sabu ɗum tajidu atawai ba'dan yoga aw kathiran ma kuduni min an-nas mudembe ben munharifatun hibe seli akhlaqahum gikkuji mabbe din bisababi tarbiya sababu needi ko be neira allati din needi nasha'unde be mawni alaiha e horim fayajibu no wadi ani yajini battifulunde bobohum kum wodditoto majalisal lahawi jondeji belede wal batil e merenteje wa qurana asui e wondugol e wondibbe bombe dum do fo non ko mbo fawi ko ba makko e biro makko wajibu no waddi an yakuna al bayt del suudu ndu wonata alladhinu yansha fihi do pay kun kum mawnata dun e mum bay'atun salihatun bi'atun hibilandu salihatun mu'tundu li anna al bayt sabunu suudu ndum bi muthabatil madrasatil ula ko ndum woni heɓirndu darsu arano on lekkol makko arano on kaka suudu bima fi sabu ko woni ko e mari minal walidain immodde yuma makko e ben makko wa afradil usra e goto ɓe nguri hedditinde fajibu no waddi ibu aada woɗɗitagol wasaila sharri yottorde bone ɗen fof wal fasadi e bone fof anil buyuti gay ka cuuɗi kala misikaji kala filmuji ɗi hana kala photoji ɗi hana hara dum do fop acaka woni kander cuudi khususan spécialement fi hada zaman e ngu jamanu mun go won den fewndo do ndare peseji ndare filmuji zina ndare filmuji nigeria ndare filmuji no goddo ekkitorta bonnugol dewgal ndare filmuji no goddo ekkitorta murtingol debbo ndare filmuji no goddo ekkitorta wujjugol surtout dum do fop ko hunde harmonde hadande alladhi dum kathurat ko tata dudi fihi e der mudum wasailu sharri e yottandeji bone din wa imtala heewi biha sabu majje ghalibal buyuti ko buri dudude kon e cuudi din heewi e mudum illa man rahimahullah sona ummu Allah yurma yo Allah wadan Abdullah kala e durriya e ono wonbe jentade ben jiyabe be Allah yurma ben fajibu no waddi al hidiri rentagol majja min dal kaydum al hadari rentagol min zal kaydum kama yajibu no waddori tanshi'atu tifli ne'ugol paykon kun alal ibadati e dow dewal softingol kun e der dewal wa ta'ati e doftare wa ihtirami dain wa ihtirami din e teddingol dina kan wal inayati e toppitagol bil qur'an e jangol qur'an wa muhibbati rugol qur'an lianna sababu dum do min azami buri mawnude wasaila saada e yottandeji malal in fi dunya kaduna wal akhirati kalaha wa bil jumla e mobondiral dental yajibu hino waddi ala walide tifli e dow mawbe paykonkon wal mutawalla e heftube ne'ugol paykonkon heftube sha'anahu fiyake paykonkon an yakuna nde o latoto udwatan ko nyentindo salihatan moƴƴuɗo fi akhlaqi e nder gikkuji makko ɗin wa suluki e laawi makko ɗin wa adati e adiji makko ɗin sabu ko ɓuri ɗuɗude mo newɗa on wa'ayno wawɗa ha pullo fu tawi hande innitirta jonnu ne ane
sa jonni ne anima wa ayno wa ino donc be o wona nyentindo qudwatun nyentindo nelaado salihatun mobbido fi akhlaqi ngikkuji makko ni wasuluki e lay makko din wa adati e adaji makko din fop وفق الله الجميع يا الله هورين ان دندانغا لما يحبه ويرضاه كون الله سبحانه وتعالى يدي يارلي مسيبه جولبه دفتر يوتو ندن في جهادي عفوا يوتو ندن في حج kayre kadi ko do woni ko de lanni hare en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo newinan en feƴƴingol inde boboji men din fo no jangirden do ni o newinana en feƴƴinirgol hajju men gon e umra men on no jangirden do ni o newinana en lannugol defte hedditiɗe den wono lannirden ni kitabul hajj deftere yewtude den fi hajju o famina en koni mudum kon mi toranike hoore an mi toranike hoore mon mi toranike durriya an on e durriya mon e dendanangal yimɓe moƴƴuɓe ɓen malore e dadal e kisiye e neema e cellal e hijabu adna e lahara bi rahmatika ya rabbal alamin yalla yanya yalla newina en yalla ɓeydan en duuɓi ɗin yalla ɓeyda en cellalngal yalla ɓeyda en